lalpan thilmak a thlentir helai hi Athibung Nagaland ania 2011 October 2nd uiga thil thleng khani United Pentecostal Church of Northeast India Dimapur Mission Field LED 10 crusade an buat saya speaker Reverend H Moana ania hemi huna hian lalpan thilmak tak mai a thlentira pastor quarter le biakin inkara furlain tuina alo put to thina chu aro vek to amai ro chu he LED field LED 10 crusade an buat sai na hian thlenkim nitu khovar ma tangin he tuina hi aput le char maya crusade chung jong khan e rong bol nan te in bol nan te kan manga ti chuan crusade alo top ta a tho tran tu ka lo her chuak ta a mi khwal zong kha Athibung atangin zinga darsari borvel khan an ho ta veka ti chuan mi khwal zong an ho nu hian he tuiput hi akang ta ani lalpan crusade chung man turin tui min lo pe alo ni reng mai lali suwa fakinom ro se